Akiaririria ngwatanîro ya ngavana wa Meru KAWIRA Mwangaza na MC wa Mitungu Evans Mawîra Karia muthuji wa siasa ja Meru Oscar MUTUGI ariuga ngavana Mwangaza achuaga Mawîra tene untu ni thiri endaga muno ende ni UBICI ya mutongeria wa baria baingi achuaga na ni untu Mawîra ni aratunyirwe giti kiu nande Oscar ariuga kuombekana uchore bwao bukagwa. Ngavana Mwangaza ageta guchwa Patrick Mutuma ura nande niwe okuwa mutongeria wa baria baingi kirembunge eu. Mwandiki wetu wa Ntutu MUTUGI kare ni agutwachio. Tukuinka nyuma MC wa Mitungu Evans Mawîra Karia kuri totongerie nebo kwa mutongeri wa baria baingi kirembunge ya Meru. Nyuma yawe kuonekana weruni akigwata mbaru ngavana KAWIRA Mwangaza, muthuji wa siasa Oscar MUTUGI akithuja nteto ije na ugite toka ngavana Mwangaza arachwaga MC Mawîra muno indi ni UBICI warara rategetie kethera rutere rwa thirikari rura mwenda kira rura mwenda iratiwe kwithirwa ari Evans Mawîra Karia probably kira barenda muno ikwithirwa we ari majority leader na kira omba kwithirwa kireta benefits ira omba kwithirwa kireta kithirikari kwithirwa majority leader na rira aumire majority leader appeal eu kana kira kiratuma bamuchwa no kithiro nandi gikwebera nandi MC wa Kisima Patrick Mutuma urora nenkero tongeria baria baingi kirembunge eu Oscar diuga kinyawe nandi ngavana Mwangaza akageria ntairashon de jakomuchwa ni untumiswande ya thirikari no mwanka ekurukire kirwe gitambunge na ko Oscar diuga MC Mawîra ngavana Mwangaza kwena umbikano ethirate muchwa kairika no oreria buru change of guard iri maanisha nandi mturo gethirwa akionerwa value ithirikari ya county kana executive ikethirwa the new majority leader Patrick Mutuma nionto kiria barenda is not the person but rather ofisi ya majority leader. Kingi kire Oscar nikuga kire kiama kia UDA atongeria barabara kuba kumamero ariuga dona toka bate na uge ku ni untu tamoshema no jo MCs bareti mwerekera jo umeta Nairobi kumakire mwandiki munene wa kiama kiu akiuga nteto betete kuthithia kithurano ebatinya kuthithikira ja county ya Meru tongeria ba Meru bara inya bara bathuri na kiama kia UDA bari karaza ageni kiameni kiu na there is literal control pena yo kana uge kidogo sana kiamene ikiotumio kuona atongeria inya ba assembly bagikara nthi bakienda kuthithia ugaruruku ndene assembly bakerwa through baruga umite ofisi nene bakamba kuthithia ugaruruku mwenka consultation chiambe chume national office ezi kuga Meru bado ni ageni ndene ya kiama kia UDA na Meru I think ikagwatanira rira gukethirwo kwina kiama strong kia region kira bongo bomba kwithirwo bena uge bora bakwende kuthithia na bende kuthithia ugaruruku bakathithia bongo within the party nandi kiuria kinene ni kuombekana kwithira kiamene kiu kia UDA abunge ba county ya Meru batina witikio nakio kairi kana kwithira kuri na mpathu kiamene kiu restlessness eu bado ira tukwariria ndene kiama kia UDA ni kuonekana wazi inya rutere rwa members of parliament itonete bakarite nthiguru ituonete kinya icho kwina statements chiko karajeka chikuga kwina ara development ikuthithwa tangible ingeite kuthithwa Meru na kanyumene bado iturene kairi bakiuga ibakwenda kwaraniria na MPs kautongeria bo kambani na bariunga ntere ubathithia muchemanio joint ezi kairi ni gukwira kwina a bit of unease kana restlessness ndene kambi ya UDA na as a whole thirikari ya Kenya kwanza na kuna discomfort ki members bara bathuri na kiama kia UDA kwithirwa that ntukuchietete bakethirwa maybe bakionania kwithirwa batikung'anirwa ni uria
maybe thirikari kubaritira ngugi kana bo ngwa kwithirwa vendene ya muungano zuzo Kenya Kwanza. Nkiripotera nteto cia wero wikendi ria Kwarîria ni MUTUGI kare.